Ona kiumia kimwe gitathirite thutha wa oho atatu gucokio njera-ini ya kamiti thutha wa guthegetha ihiga ria thero iria mari na kuhota kura kuri no thuthuria ungi urathii na mbere njera-ini ya Kilgoris kaunti-ini ya Narok. Kurerikana muthenya wa Jumamothi tariki 20 rucine nirio Ekũĩrwo acio aria marari rumande marathegethire ihiga na marora. Ekũĩrwo acio ni Shadrack Leparan wa ukuru wa miaka 29 uria waikitio ngono agikuruhanio na uragani, Enoch Ndege wa ukuru wa miaka 28 uria wanyitirwo na mahitia ma wici wa kuhuthira hinya, na Patrick Mausa uria nake wanyitirwo na ihitia ria kunyitana kia hinya. The cell was holding 5 prisoners by the time of escape, but just 3 of them escaped. Maafitha aria maikitio ngono ni marateithiriria no thuthuria niguo kumenyeke uria Ekũĩrwo acio marahotire kura na kana ni marateithiririo kura. We are holding the whole team that was responsible or was charged with that responsibility of taking care of the station. That is the duty of Sunday's team, the night shift team, to assist us with the investigation. Muingi wa Transmara uraikara na hahu manene mwihoko ati Ekũĩrwo acio ni meguikio ngono matanatabania ngero oro yothe. Vile wafungwa wanatoroka, askari hatujui kama wanatulinda iwezekanavyo ama wamewaachilia wafungwa watoroke, sababu wengine ni wa murders cases. Sasa hatujui kama wale hata walikuwa wamewashtaki kwa hiyo kesi watakuwa aje secure kama wafungwa wametoroka. Kwa hivyo tunataka appeal kwa government au kwa serikali ya kwamba watoe ulinzi wa kutosha, kwa sababu sasa kama wakora kama hawa wakitoroka kila wakati, sisi wananchi tutakuwa na shida. Ama ni wafungwa wamekuwa werefu kuliko wale maaskari, nimeshindwa kuelewa ni nini naendelea. We are appealing that anybody with such information concerning the escapees to come forward to the police so that we can go back and rearrest them and charge them accordingly. Ikuhi ni gukoretwo na ciiko cia oho kana Ekũĩrwo kuuma njera, undu uria wikirite muingi guoya na kuhe Ekũĩrwo na oho mayo makura, ona gutuika ministry ogiteri wa thiini ni irite muingi uikare na horeru tondu ogiteri ni mugacirithie. Mweri wa kenda mwaka uyu oho 6 ni mahotire kura njera-ini ya Nanyuki kaunti-ini ya Laikipia, na muthia kura ni aria meriga gucokio njera-ini ya kamiti thutha wao guhota kura.